बिखाया नुखाबाय जोंनि मावनायखौ चिरां जिल्लानि काजलगावआव दिनै BPF दोलोआ दिसपुर सल' जात्रा हाबाफारि लादों। BPF नि फिरफिला बिरहोबायबो थागोन जों काजलगावआव BPF दोलोनि दिसपुर सल' जात्राजों लोगोसे BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारिबो लानाय जादों। हारि धोरोम बासियाजों दिनै BPF दोलोनि दिसपुर सल' जात्रायाव BTSनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव गेदेर सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लादों। बे सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ आलायखुंग्रि फोथारनिफ्राय जागायनानै काजलगाव बाजारसिम लानाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आरो बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय BPF दोलोआ साखाफारा, जायनि थाखाय BPF दोलोआ दिसपुर सल' जात्राखौ मोनफ्रोम बियाबावनो लानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि काजलगावआवबो BPF दोलोआ दिसपुर सल' जात्रा हाबाफारि लादों। बे सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारिजों लोगोसेयैनो दिनै BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारिबो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। BTSनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव दिनै MCLA काम्पा बरगयारी, UPPLनि गायसनगिरि गाहाय नेतानि मावथि ब्रह्म हाज'वारी, डक्टर सांग्रां ब्रह्म, BTS सोलोंथाइ बिफाननि बारग' बिथोनगिरि रवि शंकर बर' बरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव हाबदों। आज আমার চিরাং জেলা BPF হিসাবে দিসপুর सल' যাত্রা এই যাত্রাতে আমি BPF দল হিসাবে আমি খুব চিরাং জেলা হিসাবে ভাগ্য ভাল বলে আমি ক'ব পাৰোঁ, যেহেতু আজি এই দিসপুর सल' যাত্ৰাত আমাৰ UPPL দলৰ বিৰোধী দলৰ নেতা কাম্পা বৰগয়াৰী আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু UPPL দল সৃষ্টিকাৰী সেক্ৰেটাৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈ পেলাই বহুত বছৰ কাম কৰি অহা মাউতি ব্ৰহ্ম হাজোৱাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ দলত সোমাইছে আৰু সেই UPPL দল সৃষ্টিকাৰী ইয়দৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি পেলাই বহুত বছৰ কাম কৰি অহা ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ দলত সোমাইছে আৰু এনেকৈ বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ ব্লক পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি ইয়াত 500তকৈ বেছি যোগদান কৰি আছে। অলপ পিছতে অৰ্থাৎ চিৰাং জিলা হিচাপে BPF দলে আগত যেনেকৈ আছিল ইয়াতকৈ আৰু ডাবল গুণ ষ্ট্ৰং হ'বলৈ আজিৰ দিনত সক্ষম হৈছে আৰু চিৰাং জিলা হিচাপে আমাৰ BPF দলৰ যিটো দিসপুর सल' যাত্ৰা সেইটো খুব পজিটিভ আৰু ছাকচেছ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।